zapravo postala veoma atraktivna lokacija za snimanje stranih filmova. Ovog proleća u Beogradu je sniman hollywoodski film Koriolan, rediteljski debi Ralpha Fiennesa. Snimanje filma u našu prestonicu dovelo je i čuvenu filmsku divu Vanessu Redgrave i slavnog Gerarda Butlera. Pre 2 godine u Srbiji su snimani filmovi Distrikt 14 Luca Bessona i braća Bloom sa Adrianom Brodyjem i Rachel Weisz. Pored toga što doprinosi imidžu, filmska industrija je pre svega biznis koji donosi veliki profit zemlji u kojoj se film snima. Strane filmadžije pre svega ističu neverovatnu raznolikost pejzaža na relativno malom prostoru, što mnogoljudnoj filmskoj ekipi smanjuje troškove. Zbog svoje burne istorije koja se odrazile i na njegovu arhitekturu, Beograd na filmu može da bude i turska kasaba i ultramoderan grad, što je stranim producentima veoma važno. Takođe gledaju profesionalnost na prvom mestu onoga koji će da im pruža servis produkcijski ili izvršni producent ovde. Pa onda naravno gledaju atmosferu grada gde treba da provedu nekoliko meseci, da li je grad bezbedan, da li su lepi hoteli, kakvi su restorani, kako će se tu provoditi i živeti, da li će biti prijatno i velikim zvezdama koje tu treba da dovedu. Beograd ima duh koji mi se dopada i koji mi odgovara. Ima bogatu istoriju i sve odlike prestonice. Beograd ima specifičnu energiju, a tu je i spremnost svih ljudi i vlade zemlje da nam pomognu u poslu. Srbija je kao lokacija za snimanje filmova za 1/3 jeftinija od svojih najvećih konkurenata Mađarske, Češke, Rumunije i Bugarske. Takođe ima odlične stručnjake čije znanje stranih jezika hvale inostrani producenti. Marketinški u promociji grada to znači da se, kao što već radimo na sajmovima turizma, ali kod ljudi koji požele da dođu u Beograd, može koristiti to. Evo u ovom restoranu je ručao Johnny Depp, Sofia Loren je ovde uradila to i to. Srpska filmska asocijacija ne propušta odlazak ni na jedan filmski festival gde promoviše Srbiju kao dobru lokaciju za snimanje filmova. Turistička organizacija Srbije očekuje da će ove aktivnosti doprineti poboljšanju imidža Srbije i da će poboljšati sam turizam u Srbiji. Procenjuje se da na svaki dolar uložen u produkciju filma zemlja domaćin zaradi $2,5, a ono što nema cenu jeste čak 300 intervjua koje je Ralph Fiennes dao svim svetskim medijima i u kojima je u najlepšem svetlu pominjao Srbiju. U međuvremenu domaći mediji su sa mnogo žara govorili o boravku Fiennesove ekipe u Beogradu. Posebno je snažan utisak na prestoničke dame ostavio lepotan Gerard Butler. Čini se da bi nam posle svetski poznate snajke Adriane Lime dobro došao i jedan hollywoodski zet. Za Dnevnik, Jasmina Rakočević.